Cosco. Kaili. Anchamanas cañeñicuna turaykuna kunanqa casianchis 28 de junio del 2026, año de las asambleas sinodales, parroquiales e institucionales. Iglesianchis Cosco Ujupiqa. Hina kaqtinqa turaykuna niñaykuna ñaka y programanchis catequistakuna rimayni urqunta q'asanta wasapayamuykuña anchamunasqa turaykuna ñañaykuna. Hina kaqtinqa manaraq kay programanchis ñawpaqman puririshaqtin ñawpaqman aparishaqtinchis kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis chaypaqya maymunayta mañaychusunchis yaya Bernardino. Anchamas raykuna panaykuna linyachi minalla antarikapankichis que programa catequistakuna rimayni ñawpaqman purranapa ñawpaqman tashkirinanpaq kunanqa llapallanchis imacha umanchis pikascha ch'utiykusunchis mañaykusunchis kamaqninchis Diosmanta chirayku llapachallanchis nisunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutimpi hinataq kachun Jesús. Anchamunakun Dios leykanak pachaki pachakamarek Espíritu Santo kiwan k'anchay kamuayku sunquykuta yayñiykuta imahayka rimarisqaykupis Dios ley qampa munaynikipa hinakachun chirayku kiuraspi mañakamusaqku imahayka mañakuytachus haqay p'unchawkuna yachachirqanki llipin qatqniykunaman nirqankitaq mañakuyta munaspaqa hinata mañakunkichis nispam. Yayku hanaqpachapi kaq sutiki paychasa kachun qhapaqkayniki nuqaykuman hamuchu munayniki ruwasa kachun imaynan hanaqpachapipis hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchay t'antaykuta kunanquyku huchaykuta ripampachawayku imaynan nuqaykupas nuqaykuma uchallikunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu watiqayma urmanaykupaq llallinraq tukuy mana allinkunamanta qhaspichiwayku hinataq kachun. Muchay kusayki María Dios pagraciawan untasqan kenki apunchis Dios kan warmikunamanta qullanan kenki wiksakimanta paqarimu Jesús wawakiri qullanantaqmi. A Santa María Dios pa mama nuqayku chasapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyniyku pachapipas hinataq kachun. Gloria yapaq churipaq Espíritu Santo paq pishkachun. Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutimpi hinataq kachun. Anchamunasqa ñañaykuna turaykuna allin hamukuy kachunki programanchis catequistakuna rimayni urqunta q'asanta domingo a domingo nuqaykupas maymunayta puririmusyayku taskirimusyayku ari turaykuna ñaykuna ari napaykuykunapas kasianpunia siempre qankunaspas uyarikamasyankichis riki sapanka llaqtanchishkunapi ari kay Qusqu llaqtanchispiqa sumaq q'uchukuypiqa kasharanchis imaraykuchus fiestas del Cusco nisqaya hayli Qusqu nishpaya maymunayta kay semanakuna kaysharanchis inaqa turay ñañay ari kunanqa domingo 28 de junio ña karunchis ña killa tukuyña chipaqya kunan p'unchawqa mana aswanpas sapallanchischu ki programanchista taskirisunchis aswanpas kipiña gasian riki Padre Bernardino hinallataq ñañanchis Gladys paykunapas maymunayta napaykuyninkuta chiyarchinqaku Padre napaykusunchis. Hayley, Cusco, nashpanayku yaykuna panaykuna nuqaykuqa chaykamuykuña personayki maypichus tarikapanki chaykamaña kimunay p'unchawpi napaykuyñiyku huch'imanta hasta hatun karankama yaykuna panaykuna allanchu iminalla muy buenos días. Nuqayku radio kunaq chawpinta internet pa chawpinta TikTok pa chawpinta YouTube pa chawpinta ñariki chaykamshayku ari gracias a internet impecable chuyach internet kunan riquna panaykuna mana antes hinañachu radio paqqa emisora taraq riqkay kunanqa kay Centro Arquidiocesano de Formación en la Fe Manuel Montero maypi tarikun San Jerónimo chi wasin shikashan katkistakunaq chiymanta pash noyuq riki munayta wach'riyamshayku wark'riyamshayku radiokunaq chawpinta ashkha radiokunaq chawpinta riku panay agradecipune a nuestros hermanos gerentes, a nuestras autoridades, alcaldes de las diferentes municipalidades, para con monarquía no hay que panay, pero snack may pista hakapain may pista rikapain chica mañan chica msheko imina la weki panay allancho kunanqa domingo ñataq killapish tukurapshanña ñan kushkan wataman charapuncho weki panay allin hamuki kachonki programa radial Catequistakuna Rimayni.
Alguien hamukuy kachun yaya Bernardino hinakaqtinqa ñañay Gladys nuqanchispis napaykusunchis. Hailey Cosco, Padre Bernardino, Hailey Hailey, Cosco, ñañay Hailey, Rosita. Hailey. Y ñañaykuna turaykuna nuqaykupas kusis qawaqmanta chayaramuyku kay programaykichis ujunta napaykuspa aychaqa Dios ninchis munaqtinqa illarirunchis chaya nuqanchis llapallanchis Dios ninchisman graciasta kawsasqanchismanta qunanchispaq risunchis misaman kusisqa agradecer llapanmanta hatunapayku llapallaykichispak turaykuna ñañaykuna kay domingo punchaypi kachun. Allin p'unchay kachun sumaq domingo Dios ninchis pariki domingo p'unchaw día del Señor nispaya nuqanchisqa iglesianchis ujupiqa maymunayta sutinchanchis chayhina kaqtinqa ari maymunayta turaykuna ñañaykuna nuqaykupas wach'irimuyku lluqsirimuyku domingo a domingo kay programanchis catequistakunaq rimayni ari sapa domingo nuqaykupas chiriwan wayrawan kushkaparishchaynaykuspa tutayllamanta nuqaykupas wach'iriamusyayku kay sumaq radiokunaq chawpinta riki wayraman wasi rimana radio juntaya nuqaykupas Radio La Salle de Uribamba, Radio Municipal de Vilcabamba, Radio Ausangate de Congate Tinque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Onda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vida Huasi, Radio Poder Huayna Cauri Quispicanchi, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Amparaes, Radio Santa Lucía de Huancarani, Cable Ari TV por Abancay, Televisión Chaupintapas, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Catca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Limón de Coazapuno, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucará, Huancavelica, Jinayata Kay, Facebook, Ujunta, Kay redes sociales, Ujunta, Pasriki, Maimoneta, no Kanjis, Kariki, Chiesianchis, Kay Perú, Suyachtanjis, Mojo, claro, Kunamanda, Psriki, Napay, Gunaps, Camponem, Hangonas, Baxumas, Radio Municipal de Icharate Panay. Radio Municipal de Echarate, hay un cajubipsi hasta casi anchis, Nariki, Chaymantapas, Paikunatapas, Maimoneta, agradeciconchis, Zapan, gerentes radios propietarios, radioemisoras, kangunapski ora tariki en su marta preferido en Kiko. Kay hinakaktin ka napaykulanchis taja napayruxunchis lapallan kay coscollaqtanchis pihatun umalliqninchis Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, ari chaymantapas kashameriki sumaq qateqni Monseñor Lizardo Estrada y Monseñor Richard Pajmaymune hatun napaykuykachu imanaqtinchis reconocimiento nisqata medalla de la ciudad anchita kuyanku maymunayta kay semana kapasarisharan chay yaqacha lunes p'unchaw kan lunes punchauta maymunayta kay reconocimiento nisqata paymanpas kuyunku y nuqanchis kay desde el Centro Arquidiocesano de Formación en la Fe Manuel Montero felicitanchis nuqanchispas añanchanchis imaraykuchis kay michiqninchисqa nuqanchiswan kushkariki rikusqanchis hina purimusha mapaypaqariki ninchuriki chiriwanmancha qasawanmancha mana sino chaypi ati mana ati purishan y chaymantataq llapan nuqanchispas q'imirishanchis paykunapaqpas sumaq napaykuykachun chaymantapas riki llapallan dekanaturanchikkunata napayku parroquianchiskunata, sacerdotenchiskunatapas, yayanchiskunatapas, chaymanta catequista masinchis napaykulanchistaq, iñaq masinchis kay Cosco llaqtanchispi, Anta, Acomayo, Urubamba, Calca, Paruro, Quispicanchi, nayatariki, San Antonio Sagrario, paykunapaqpas sumaq napaykuykachun turaykuna ñañaykuna aqnata nispa sumaqta qallarinchis programanchis catequistakunaq rimaymi hayli Cosco nispara imaraykuchis nuqanchisqa Cosco llaqtamanta pacha wach'irimushanchis chayta nisulman padre imatawanchis yapaysuman ñañay Gladys padre. Muy bien, arriba rikuna panaykuna que lunes punchautataq alcalde Omalle llaqtakamache que Cusco llaqtapi reconocerán y kusharqan medalla de la ciudad a nuestro Monseñor Richard Daniel Getsakispina yaykuna panaykuna obisponchis qamal chakashan que mana qhalipunechu pero mana bayninchikuna onqusqataqa kashane hina hospital chotalamos nispachu puñukamos nispachu noqanchina mayninkuta qillakunchik gripe hapuranchik kay puñunama haykunchik mana hataritamsh munanchik pananchik rusatinari entonces haykuna panaykuna ari Monseñor kay ari sasachakuypi kashanki onquyninwan pero muy a pesar de todo ello
Wayna hinar itakajaysha lipin parroquiakunata pistashpa mana paypaq onquychuyqa panay entonces chirayqa reconocesqa ariki medal la ciudad nisqataqa mana como runakunamanchu nitaq qilla runakunamanchu kunqa ashampishki reconocenqa paykunacha allanta llank'ashanku allanta entregakunku llaqtanku ma runa masinkuma ancha monseñor michiq ninchik entonces hinakajtan rikuyaykuna panaykuna hatun kusikuypuna noqanchikpaqpish ari ñataq kay killapish inti raymi killa chinkapish kunanqayki mes de la patria julio killaña charamunqa panay Gladys iman preparativo julio killapi kashan panay Gladys Fiestas del Cusco. Fiestas del Perú. Perú soy Fiestas del Perú, 28 de julio. Claro, no kan bandaranchikkunata kunanqayki wasinchikpukunapi sarachimusunchik kunanqayki kay Cusco unchanchikpi munaytariki wasikunapish bandera Cusconda ima kasharqanku muy bien nakajtan aykunapanaykun Manchi illaraqchu kashampas rikturaykunan ñaykuna aswanpas paqarin p'unchay 29 riki 27 28 nuqanchikqa kay Qusqu llaqtanchikpiqa San Pedro y San Pablo nisqata yuyarishanchis chaykunapas kashan turaykuna ñañaykuna y 24 de junio manaya Qusqu llaqtallatachu yuyarisharanchis aswanpas riki San Juan Bautistata yuyarisharanchis turaykuna ñañaykuna ñañay Gladys imatawanchu yapay suma chaymantaq chariki Dios yupaychana takiwan sumaqta chawpinay suma Nisqaykipas hina yuyarisunchis San Pablo, San Juan, San Pedro, San Pablo. Chaykunata, entonces ñañaykuna turaykuna kunanqa nuqaykupas uqta kichawaña churayramusaqku preparaysunchis ya corazón sonconchista Diosninchis palabranta munayta kay domingopi rimaynanchispaq kaypiña música kaypiña taramushanki disipachanataki Cuidadito hermana, cuidadito hermano, cuidadito hermana, el diablo está andando como león rugiente, el diablo está andando como león rugiente. Cuando te quiere tentar, cuando te quiere seducir, cuando te quiere tentar, cuando te quiere seducir, una patada de oración al diablo le tienes que dar, una patada de oración al diablo le tienes que dar. Vamos, alabándole. Y vamos danzando. Y vamos danzando, saltando, solo para Cristo, saltando, solo para Cristo. Y manos arriba, y manos arriba. Solo para Cristo, solo para Cristo. Con Cristo, todo. Con Cristo, todo. Que no ora, preso del diablo puede ser. Al cristiano sin misa, presa del diablo puede ser. Mucho cuidado hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado hermana, cumple con los sacramentos. Al cristiano que no ora, preso del diablo puede ser. Al cristiano sin misa, presa del diablo puede ser. Mucho cuidado hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado hermano, cumple con los sacramentos. Vamos alabándole, y alaba y adórale. Saltando, solo para Cristo. Saltando, solo para Cristo. Saltando, solo para Cristo y María. ¿Y quién es el que vive? Cristo vive. Arriba esa mano para Cristo, arriba esa mano para Cristo. Mucho cuidado hermano, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado hermana, cumple con los sacramentos. Mucho cuidado hermano, cumple con
con los sacramentos. Mucho cuidado, hermana, cumple con los sacramentos. Saturaykuna ñañaykuna hinapunia ariki hawallaqtanchiskunapis kay qusqullaqtanchis uhupipas sumaq k'uchikuypi runakuna kayshanku imaraykuchis qusqullaqtanchista yuyarisharanchis hawallaqtapiqa maymunayta kunanpis riki fiestata kay San Pedro y San Pablo nisqapaq ñataq preparaykushallankutaq hinallataq kay qusqullaqtanchispipas ari turaykuna ñañaykuna maymunayta nuqanchis Dios yupaychana takitapas uyarishanchis chaykunawanpis nuqanchis kallpanchakunanchis aqnaya purinanchis iñaq masiykuna chaytanispa arikunanqa riki Dios ninchispa siminta sumaqta ñawinchaynanchis orañachi yaykamun chaypaqmi k'ariksunchis ñañanchis Gladys paypis sumaqta ñawinchaymusunchis kunan p'unchawpaq domingo Día del Señor imawantan rimapayawasunchis imatan yachachiwasunchis chaymanta sumaqta nuqanchispas riki wach'irichisunchis kay programanchista catequistakunaq rimaynin nuqaykupas siempre chaytapuni nuqayku misioniyku qankunaswan kushka sumaqta rimaynanchispaq yachichinakunanchispaq chaytanispa ñañay Gladys sumaqta kunan p'unchaw imamanta riki kasiyanpis kay evangelio yaqa kashariki evangelio según San Mateo hinallataq hatun t'aqaynin chunka riki kasiyan huch'uy t'aqaynintaqmi kasiyan 15 chunka qanchis niyuqmanta hasta tawa chunka ishkay niyuqkaman kasiyan ki evangelio chaypaqya turaykuna ñañaykuna mahkilla uyarikamusunchis maypiña chaypiña kaspapas riki ñawchanchis makichanchis ruwashachunpis pero ninrichanchesqa allinta uyarishachun turaykuna ñañaykuna ñañay Gladys ñawinchaysunchis Taytantapas mamantapas nuqamanta astawan minakuqqa manan nuqapaq hinachun churintapas ususintapas nuqamanta astawan munakuqqa manallataq rinatapaq hinachu pipas nuqarayku cruzpi ñak'arishaq hina kayta mana munaqqa manan nuqapaq hinachun pipas kawsaynillanta waqaychakuyta munaqqa wiñaypaqmi chinkapunqa pipas nuqarayku wañuqmi ichaqa wiñaypaq kawsanta pipas qankunata chaskirqa nuqatan chaskiwan nuqata chaskirqa kachamuqmi yayayta chaskin pipas Diospa kachamusqan profeta chaskirqa profeta chaskinan premiota hinallataqmi chaskinqa pipas chanin runata chaskirqa chanin runaq chaskinan premiota hinallataqmi chaskinqa pipas yachachisqaykunanta pisipaq qhawarisqa kaqman yachachisqay kasqankurayku huk vaso chiri ullatapas haywariqta premiontata chaskinqapunin nispa Kaymi Dios ninchispa rimarisqan simi qampaq gloria kachun apu Jesusles anchamunasqa ñañaykuna turaykuna chaypi maymunayta riki evangelio según San Mateo rimapaymanchis Jesús taytanchis nishawanchis riki pipas riki tayta mamanta saqrispa nuqatawan qatikuwachun nishpa riki nishan chikunata chikuna yacharusunman riki imaninantan nisyanpas chaypaqqa astawan matirimunanpaq yaya Bernardinopas rimapaywasunchis Muy bien, waykuna panaykuna ari nuqanchisqa Dios pasementa pone qhawarinanchis astawan nuqanchishpas ki kawsayninchishpi iñininchishpi ñawpaqman purlanchishpaq ñawpaqman tashkirinanchishpaq mayninkutaqa riki purinchishpi khuyayta purinchis ñak'arishpa mayninkutaqa qhipanay mana ñanqhawapinkichu Dios pasementapish mana tiempo kapunñachu pisman saqiyapshinki allin katkistaraqtaq ñawpaqta qirinkipas ari qhipanaykunan puncho ki domingo puncho Dios yupaychana puncho evangelio según San Mateo imanishpa k'anishpa rimapaychawanchis picha maycha nuqamanta mash allinta munakunqa mamantapis taytantapis mana nuqapaq hinachu kashan nishpa panay Rosita
Imina chirikama. Siyang may nyawpak mandamiento pa kare ki emanishpan siyang nyawpak mandamiento. Tay mona con que Dios ni quita amarás a Dios sobre todas las cosas. Nispa. Panay gladis napire kichwa sa misya man siyang manta. Dios ni kita tukisong ko. Kimona ko yung kinash pa. Segundo mandamiento rin. Y a tu prójimo como a ti. Rona masi kita kan kita muna ko yung kinash pa. Ari no kaya ko na panay ko na kay mandamiento ko na traksin. A ver, cuarto mandamiento. May kinikis. Honrarás a tu padre y a tu madre. Kichwa sa mbere. Taita mamaykita sumakta Yupay chengi. Ari ko na panay ko na mandamiento ni siyang. Tawag ka mandamiento eman siya. Taita mamaykita sumakta. Tahita mamagita, yupay chengi. Konant evangelio penishawanjish, eman siya panegladis. Teaches tayo kamanta, no kamanta hasta en una punta chipat mana no kapag. Parece contradicción, ¿no? Chonkan de mandamiento pet nishawanjish, tawagak pe tahita mamagita yupay chengi, konant nishawanjish. Picha maicha taita mamanta mona kong no kamanta mas alien sa kamana alien jo nas pa. Wala ko da panday ko na ari no kancha tapi ko nan si manenan tang nation jeta. Taita mama mona ko ka inik masi manang pardon Dios mona ko ko na panay ko na ari alien hinaliatak tayo tamamanch mo na kuipas. Pero yung mga caso se tengo rico na panay ko na. Sobre todo que vida religiosa na escape. Wakin way na ko na, wakin sepas ko na. Mana hay kuita mo na ang kuch seminaryo manit kay convento na skama. Maray ko ay ko nang sakya po sa tayo tamamay kung kapsak siya, wala niyo pong sinachika ang mga rik nispa. Waking wayak panachik ko na nilang ako. No, tayo mamaytan, isutapon mo na kung sa manapunin kachiriman dyan, manapunin man ang haikuita mo na iman dyan nispa. May manara ka, yun siya ang haiki ko na panayikon. Jiray ko, kung ang chiencha mo sonchis imatan signifikan, kay tayo tamamakui mo na iminatak no kanis tayo tamamanchita. Mona kunanch. Claro, panay Rosita. Mañan ko tayo tamamanch kaya kung bonarik kiwaway man nakaswancho, rima pakuang me, kuti pakuang me. Imi man ako natawa tayo tamamanch kung ima ko natawa yesha pa siya. Kiwaway rinigacho ang nishuta nes pa problema llaman chura ko ang nishukiha kung kumasta noche machak me waway. Y mi mano manta que ha con gota y tamamanch con apps siempre porque a veces mana ponía guagua que en jispe no canchis pas ajna ni son mancho y mataps mantan jis mon nailanta pondron sino a veces aquí un simin tema nis canta no chico nagasha Oye, parte mandari ko na panay ko na tayo tamamakon kihak siyang ang kumandari ki celular tanya happy siyang ko kote pa ko kami manang kasuancho problema yatang apamanas. Parte man tatak wawa ko niya kihakong ko normalmente panay glad siya manas pang wawa ko na kihakong ko. Mama mama kachariwa, chuma hay sa kamia, porque con el tiempo, joven con agua fona, man está dedicado, digamos, los 5 ushita que está con nada, o discoteca, nuestra con nada, pues. Toso na wasi ko naman. También desde jovencitos les tomache educación, y mamá te tan kuta resistina tarinigachista, entonces mamá te atención trabajasting pa ikuna parchima na alin, entonces mamá kuta milya pa kinakarin ko pa ikuna. Oye, entonces con la panay ko na, tayo tamama ko na, kihakong ko ang kumatrik. Wow ko na konang kihakong ko, mi mamá, mi papá no me no me entiende, no me comprende, no me escucha. Ay, mal es mi mamá, malo mi papá. No basi manda pues luxipita niya muna siya no espere que entonces waking walk ko na konan tiempo kon narik ay tay tama marima panjak son ko malaga-lagat na che siksyan ko tay tama kamana pon alincho tay tama mat kapak siyang rik
como a tal fulanito dejan salir, hace su vida como quiere, a nosotros nada. Taca parece condenado ya en mi casa, no es para que wakuna recta ita mamango aburrik shango de wani pulango maña pshiguna ganishpa. Bueno, hina ikuna panaikuna que isquilaron man takhawasan imagina manapuna rona conforme chukashan nita ita mama kashpa pues es el peor hijo no shango y wakuna es el peor papá que me ha tocado solamente el día de la madre, el día del padre, no chirato ya nengro que tú eres el mejor padre del mundo, hipócritamente me han encontrado. Mana toki son cuando pones iski uya hina me han encontrado. Bueno, con panay con anchina causa ipia no canstianch, entonces no canch con echaremos un chay con panay con iminata no canchis Dios ninchista monaconanch iminata taita momanchis monaconanch panay ros te acasona mishkires moman disipación ta que vamos. Ari hinakahtian katuray ko na niñay ko na sumaktayan no kanchispas ki evangelio ko na tamakilyo yarikamusonis ko nang Dios yupaychan na takiwanya tak may munay takan ko na spakturay ko na niñay ko na y siempre napay ko ininchis lapalang katekistanis ko na sa pangka parroquianchis district provincianchis de Canatura kunapi kankunas pak sumak kay Dios yupaychan na Dios ninchis wangnya kuskanya kasya sunchis turay ko na niñay ko na chipinya maypinya kas papas. Munako kaya chariyoka Munako kaya chariyoka Chilata kami maskana Imani meruray tapas Munako kaya chanicha Imani meruray tapas Munako kaya chanicha Nana munako kami chepa Dereya chanas layacha Nana munako kami chepa Mana munako kane chaiha yanka ruraini yanka imakaini munako yakai imeina yaña raskai kipas imeina yaña kaini kipas chanin mi kanka Turay ko na niñay ko na china ya monaita no kanchis pas wachinjanchis kay programanchis katikista ko na remaining or kontak asanta himay nalatah kapasyankich sa wayaktapi sapang probinsya pinyatak ko na kariki kay
San Juan casa nisqata nuqanchis suyakunchiriki murayata ruwananchispaq ch'uñuta ruwaynanchispaq ñachi wakinqa riki murayata murayaspapas tukushankichis wakinqa kayraqtaq ya masamushankichis ch'unchapaq ima qulla ch'unchatacha qaypiqa maymunayta mijurikushankichis ari San Juanpiqa mijunkuriki kay q'aspachata nisqa yachay ch'uñuchayuqta o sino murayapaq asichayuqta qankunas sumaq napaykikachun phukurimankikuya sumaqta kay escuelamanpas riki nuqaykupas mayta munashayku chaykuna purramuyta entonces turaykuna ñañaykuna khaynay kashan llaqtanchiskunapipas costumbrinchikunapas kanraq ichaqa turaykuna ñañaykuna rimarimusyaranchis riki naqa nisharaykichis ari ñan paqarin p'unchawmi 29 San Pedro y San Pablo nisqa riki chaymamtapas rimarinanchis kashan imanaqtinchus imanaqtinmi nuqanchis yuyarinchis San Pedro y San Pablo San Juan Bautistata yuyariranchis imanaqtinmi nuqanchis qayna miércoles chay ña yacharanchis ñawpaq programapi y miércoles programanpipas riki maymunayta riki explicakamsharan kay programa catequistakunaq rimayni uhuta kunantaq riki yachallasuntaq imanaqtinmi San Pedro y San Pablo nisqata yuyarikun pikunan karanku ima runakunan kanku imanaqtinmi nuqanchis yuyarinchis kay fiestakunata nisumanpsina ari ñañay Gladys yachachinakusunmancha chaymantata padre riki hasta matipamunman San Pedro imas karan pinkan ima llank'anaman dedicakurqan imatan ruwarqan hayk'atan ruwarqan San Pedro San Pedro karan kay challwaq karan pescador nisqa quchapi challwaq payqa dedicasqa karan riki kunanpas pescadorkuna kashanku imayna riki Lima llaqtapi may cantomichi pescadorkuna riki dedicasqanku riki aynaman dedicasqa paypis karan pero chaymanta ashlatawanqa tukupunqa riki pescador de hombres runa challwaq Jesús taytanchis ninqa riki yaw Pedro kunanqa mana Simonmi karan en sí nanqa chiqaq sutinqa pero Pedro mami churanqa imanaqtinchus Pedro piedra nisqa sutichasqa kashillanta huk rumi nisqa chaykuna kashan y chaymi dedicarqan pay challwaq karan hinas pues taytan suq p'unchaw ninqa manan Simón Pedro kunanqa challwanki ñachu aswanpas runatan challwanki nispa o sea runakunatan kunanqa huñunki nispa Diospaq nispa nirqa chaymi paypis karan y primer discípulo nisumanchariki mas munakusqan discípulo karan Jesús taytanchispamanta y chaytan nuqa yachaniki Pedromanta y Pablo mantawancha ñañay Gladys willaykusuman pin karan iman sutin karan manachu imatan ruwarqa imam dedicakurqan Pablo karan judío runa cristiano kunata qatikachaq tachara ñawpaq sutin mana Pablo chukaran Saulo entonces que Saulo Damasco mana desearte no cristiano kunaman persikiqkaran pay entonces chaypi Dios hukkunqata furit uyarira Dios niran Saulo ¿por qué me persigues? pitan qatikachinki chaymanta pacha Saulo convertikura ñaw samantuqtaqa pura samantukuchira chaymanta bautizatuspa convertikapura sutintatas cambiaran Pablo Saulo kastata oqatste manchakillappan cristiano kunapayta manchapuranku entonces manchachik karayllapan kutan chaymanta convertikapura chaymanta kunan ashka cartakunata escribimpas qillqan riki carta a los romanos carta a Filipenses anchikuna kashan riki turaykuna ñañaykuna Anchinaya kashan kay Pedro y Pablo chay yuyarinchis kay 29 de junio nisqata imanaqtintaq nisumanpsina kushkallari yuyarikun imaraykuchus paykuna kanku chiqaq iglesianchis sayarchiqkuna ishkininku kashanku como pilares nisqa sutichasqa chayqa imaraykuchus Pedroqa yanapan riki nuqanchista primeros cristianos nisqata sumaqta imaynanpatan kawsananku imaynanpatan yachinakuspa kananku kayta riki yachachiwanchis y Pablo taq riki yachachillawanchistaq
kay catequistakunapas soq allin ejemplo hinachu kanman nisunmanpas hina imaraykuchus evangelizan riki llaqtan y llaqtakunaman sumaqta kartakunatapas riki apachiy chaymanta rimapayan runa masinkunata kaykunata yuyarinchis iskayninta chiraykun riki sapa 29 de junio piqa riki yuyarinchis San Pedro y San Pablo imatawanchik padre hasta yaparisunmanpas noqaykuqa killatan hasta chikallanta yachisqalaykuta riki willarikamarayku. Muy bien, una para ikuna chinakajtenqa San Pedro, San Pablo nispa noqanchikqa rimarimuychanchik ari kay p'unchawkunataq kay fiesta parikushan andawillaspi llaqta Corpusip llipin santukuna luqsimun pero wayqikuna panaykuna fiesta punaqa riki San Pedro y San Pablo nisqa nisunmanpas riki wayqikuna panaykuna ari San Pedro umalliq karan. China todavía panay persona que mal entendemos es fundador de la Iglesia Católica no sé panay solamente es columna emat columna panay Gladys basta trabajo shpa Alianza yanampa alianza na manda kuchoko Mike anchina Pedro y Pablo Iglesia anjispe Pedro umalliq autoridad nesqa pungu kichaq Pablo ema sucederga pay misionero nesqa Pablo Pedro maypi wañungo mangara adivinara mi panay Rosita Roma imanaqti maypin kunan Papa León tiashan Roma llaqtapi hinasha panaykuna willarrakich noqoq noticiata Pedro wañupuqtinsi Roma ampasqanku huch'uychalla ampana kasqa chay ampasqankupin ruwarqanku capilla nisqata Basílica de San Pedro chaymantataq qhipa p'unchawamaña kay Basílica San Pedro nisqata ruwanku chaymantan kunanqa papa celebran papallan kay Basílica San Pedro kay Roma llaqtapi chay Pedro wañupusqan anchi patap altargashipi sapan papallan wakin cantollanpi cardenalkunapas wakin obispokunapas celebranku que Roma llaqtapi que kunankamapash Pedro Panteonio ampasqa kashanraqman hech panay Rosita kasarakushpa persona que viajayta munanki Roma llaqta chayqa churakunki los novios piensan viajar a Roma nispa chayqa recomienga San Pedro ampasqanta maypi chikashan anchi justo ampasqa chapi puna kashan anchi altonpi altar chay papaya celebra hinallataq rikuyaykuna panaykuna rimashillanchik San Pablo Pablo pish wañurqan Roma llaqtapi y hinallataq kashan San Pedro manta hasta San Pablo huk hatun basílica kasllantaq chaypi rikushaniki cárcelkunapi kasqa umanta wit urstankuta hina entonces kashan templo San Pedro y hinallataq San Pablo extramuros nisqataq entonces kuna panaykuna ari Pedro pescador pero distinto bajararqanmi shoma Pablo ñawpaq sutiq Saúl manallin runaya karan cristianukunata chiqniku ñawpaq hinaykunata qatikachaq pero distinto bajararqan paytapis kunanqa yarchuwanku ñawpaq catequistakuna rimanku imanashpa nuqaykuqa llaqtantan purrayku misión turashpa nishpa claro que si wayqikuna nuqaykupish kunan purimushayku llaqtanta pero kunan nuqaykuqa rato chayamushayku internet chawapillantaña llipin nishpa celularninta ima kanchis chaymanta TikTok kunan tiempo kunan ijurimunchik chaypa chawapi nuqaypish rato chayarami riki manaña chakipiñachi purimushayku modernoña kunan tiempo qayaykuna panaykuna kaykunachi manachi panay Rosita chinapunin Padre Bernardino ñañay Gladys aqnapunia Casian y maymunayta chariki nuqanchik evangeliowanpas nisunman imaynari Jesus taytanchis nishawanchis riki pipas maypas riki astawanraq munakun nuqamantapas astawanraq tayta mamanta munakun nuqamanta mastaraq chayqa manan nuqapaq hinachu kashan ari Jesus taytanchis munakuyqa nuqanchispaqqa kashan turaykuna ñañaykuna
saqirisparaq apuririnanchis kay evangeliota aparispa a veces familiallapi kasunman chayqa mana taqchariki chikantapas riki Diosmantapas yuyarisunmantaqchu pero maypachanchus Dioswan kuska kanchis chayqa familianchispis protegisqan no may kuti kan testimonio o nisunmanpas hina kay catequista masinchikunapi paykuna yachakunku maypachanchis purinchis Diosninchispaq hina puririnchis chayqa ayllunchispas sumaq saminchasqan kan tayta mamanchikunapas kusisqalla kan pero maypachanchis riki tayta mamanchista saqirispa riki karu llaqtakunata llank'apakuq purinchis mana Diosmantapas yuyarinchischu fiestan machayunchis semana chinkakapunchis chayqa anchayqa llakipi familianchispas tarikullantaq riki ankikunamantachá nuqanchista rimapayawanchis y como Pedro y como San Pablo nuqanchispas riki pescador de hombres kasunchis chaymantapas kay evangeliotapas aparisunchis nisqanpas hina mana ñacha kunanqa riki llaqta tapunichu chiyarun wasin tapunichu sino kay kay redes sociales ujunta riki sapanka llaqtakunaman chiyaritapas atishasunman chaypas modo de evangelizar mana familianchistapas descuidakunanchispaq riki kaykunacha kanman astawan riki mat'iparisunman huk Dios yupaychana taki qhipantacha ñañay Gladys mat'iparisunman kaypiña huk Dios yupaychana taki.
Anchamanas kay turaykuna ñañaykuna kay hinaya maymunaytariki kay última parte nisqamaña chiyeramusyanchis kay programanchis katikistakuna rimaynin maymunayta urqunta q'asanta domingo a domingo nuqaykupas puririmushayku chiyaramshayku chinayariki evangelizacionqa astawan wiñarisyan llaqtan cruzando fronteras nisunmancha porque redes sociales piqa mana yariki kanchu mayun sasa pasana rumin sasa pasana nispachu sino mayupis kakuchun qaqapis kakuchun hawanta pasar barinchis nuqanchis qariki chayta nispa ari turaykuna ñañaykuna kunanqariki astawan qatiparisunchis kay Diosninchismanta yachachiykuyta chaymantapas riki imakunan kashan mink'akuykunapis kashanya llukullachariki usqhaylla apurarisunchis riki Padre Bernardino o ñañay Gladys astawan matiparisunchis. Muy bien, hina katang nagwaraykuna panaykuna San Pedro, San Pablo nisqa p'unchawpitaq tarikushyanchis ari evangelio nisharawanchis imanishpa hayk'anishpan panay Gladys. Pichus mamataytanta nuqamanta astawmunapunqa chayqa mana nuqapaqhinachu pichus wawanta nuqamanta astawmunapunqa paykunapas manallataqsi nuqapaqhinachu. Pedro llank'akusharan como de costumbre, ¿no? Emina campo llaqtapipas nuqanchis papat allashpapas imatapas llankunchis. Pedro llank'asharan challwaypi hinashpa Jesus ejernamurqan. Imanishpa nirqan panay Rosita. Pedro challwanaykita kun saqin kunanqa manañan kay challwakunata ñachu challwanki aswanpas kunanqa runatan challwanki nispa. Jami nishpa wajarirqa. Jami nispa wajan kasukurqa hina nuqanchis Felipe wajasqanchis. Ña Pedro kasukurqaña hinashpa p'unchaw Pedro tapukurqa imanishpa nuqa saqiyku wasiykuta chaymanta imatakunman saqiyku nisha. Wasiykuta familiaykota nispa. Familiaykota wasiykuta ima nuqaykupas kunanqanqa nishpa riki. Imanishpa nirqan Jesus? Imanirantaq Padre ashlinchata yachachwayku. Ahora tendrán 100 veces más nishpa riki. Ashkaran pachaqman pacharan taytamamaykipish taytamaykitapish saqrinki kunanqa hasta ahora kanqa taytamamayki pachaqninpi wawakikunapish pachaqninpiraq kanqa nishpa nirqa mana fracasankichu nishpa. Efectivamente kuna panaykuna que Diosninchis qatikuypi ari siempre aykuna panaykuna nuqanchis nisqaman ay a mí me gustaría llevar la palabra de Dios pero mi familia nishpa ¿qué va a hacer? Wayqi panay manan Dios nishasunkichu qunqay familiaykita nishpachu. Manan Dios semen nishasunkichu ya sígueme ya radicalmente ahora olvídate de tu familia nishpachu. Ashamsh aykuna panaykuna que kawsaypidapi ari nuqanchis Diosta munakunchis y que Dios munakunchis inclusive que familiapi reflejan. Que misiones kata Pablo ruarqanek llaqtanta pero a lo mejor manapascha por inquicho llaqtanta pero a lo mejor que Pablo Dios semento villakusanta y mina villakushara anshnata pero wasik upe ruanek que misiones kata kunan tukuynanchis ponesonma imat taytamamanchis munakuyri wayqi panay iman llasunmanta Dios munakuy nishpa Dios munakuy wayqi panay may pachach nuqanchis wawakuna respetuchanchis kan taytamamanchis irqinchis pasha mana reparakushpa pasha maynipa kutipakunchis riki panay Rosita imatapish nuqanchis chaninchis rempawanchis phiñakunchis taytamawaq semenqa panay Rosita uyarikunapaq nisqash y kasukunapaq nisqataqsi manash nuqanchis wasinchimanta ishkapakunanchipaqchu mañankutaq phiñariykunchis qaya repusaqyan nishpa ninchpash taytamamanchiktaqa taytamamanchis munakuyqa Dios munakuyqa wayqiykuna panaykuna imataq may pachash nuqanchis taytamamanchikta yanapanchis ima ruwayninpipish o machaña pachaña kapushanchikpash p'achallantapis t'aqsamunchis mikhunaltapish haywarinchis telefonllapish wajarinchis iminan kashanki nishpa mana huquwallachu wakin taytamamakunapa ashkha wawaq kanqa pero yanqapaq mana wajarinkuchu telefonllapipish mana p'achallantapis t'aqsayta munankuchu payya hap'imushachu no yo no tengo espacio nish qhawanakushanku manataq kallpanku kanchik hina khuyayta purikushanku
tayta mama munakuyqa paykunapaq Diosmanta mañarik mañankutaq llank'anapascha tarikushanchik kay llaqtakunapi pero imata ruwaswanman mañakusunman paykunapaq Diosninchikmanta Dios munayninpiqa paykuna saludninkupipish puriyninkupipish allintaraq purichunku ñapash kallpan tukushaña manapash ña allintañachu purishanku pero Dios munayninpiqa allintaraq purinkuman ancha chay Dios munakuy y tayta mamanchik munakuy mana desligadamente no mana t'aqataqa sichus noqanchik Dios ta munakunasnchik bendito sea Dios que Dios munakuy qaykuna panaykuna noqanchik tayta mamanchikta allinta qhawarinanchik Dios munasqama hin imachatanchu matipawaqchishpish Chaynapunia kashan turaykuna ñañaykuna ari nisqanchispas hina tayta mamanchis respetuwan maymunayta riki munakuywan nuqanchis paykunata chaytata hamunankupastaq y chaychariki kanmanpas riki mana riki nisunmanpas hina tayta mamanchis saqiyunchis chayqa pero may pachanchis riki yuyallanchis may piña chaypiña may k'uchipiña gaspapas chayqa mana ya nisunmanchu riki tayta mamanchista saqir parishanchis nispapas sino Jesus taytanchisqa yachachiwanchis imaynata nuqanchis runa masinchista munakunanchista chaykunata riki ñañay Gladys imichatuwanchis matipaysunman. Nombre de Puikuyman padre, esta zona que iba a tener bastante na pichus tayta mamanta nuqamanta astawan munapunqa anchimanta ñuqa esta Puikuyman esta zona kitaqa masta sentikuman padrikuna sacerdotokuna religiosakuna porque paykuna si verdaderamente dinarko evangeliza mamankuta familianta llapan anchkunata saqisqa paykuna evangelizarqa Diospa palabranta pero manapascha nuqanchis familia runanqa parejayo familianta kanpi paykunata manapascha kayqa nishuta chapitaqa porque tupashanqa Shkarekasanku tupasayanku en cambio sacerdote religiosa paykuna entregakapunku Dios para 100% internakapunku conventoma entonces mana mamanku tan cuanto faltaneche claro espiritualmente oración de unido casanku pero boca abrazo ya está para mamanku tayta mamankuna ya está kanku chipimana paykuna presencianku kashanchu entonces chitaqa más tayan kasuna paykuna que evangelio no tapa más tarinman vocación lado Cosa panay Gladys ari waykuna panaykuna hinaña seminario maña convento maña haygun chipash mana huqpaq matapunaychu qonqaynki tayta mamakitaq siempre tiempo chikasqan atsayki hinaqa bestarinki punia yerinki punia claro nisharinki allintarik Dios manta mañakush claro hasta ahora Dios ninchim tayta mamakitapish qhawarimon bendecimos saminchamos pero ya se imagina por ejemplo aquí en padricona Lauro Pillank'amushashpa hamon con china tayta mamanku saschay pini gayshanchaqninkum qhawarim saqraqman nishpapish ima nishpapish entonces claro manapascha como debe ser nisqatachu no pero siempre ima noqanchik ruwananchik yuyarinanchik puna tayta mamanchik paykuna munayñanpi noqanchik kaypachaman chamunchik entonces ari atikusama hinaqa siempre unqurunchik hampish chinachikama saschakuypin kashankuman chaypish yanaparunchikama hina mana total chatapunachik qunqaynki ashawanpash atzaykima hinaqa siempre yuyarinki tayta mamakitaqa chay mana manchakunakishpuna Gladys Cosa traykuna ñaykuna chaya kay evangelio maymunayta yacharichiwanchis nuqanchistapas hinaqa riki San Pedro y San Pablo paqarin p'unchawpas yuyarishanchis paykuna hinaya nuqanchispas puririsunchis yacharisunchis y siempre allinpunin kay yachakuykunapas kashan turaykuna ñaykuna a veces imatata yuyarinchis San Pedro y San Pablo fiestallata chay sutillanta yuyanchis chayqa feriado nisparaqta qaparqachiyanchis pero mana ya a veces yachanchis pikunan ima runakunan karan imatan ruwaranku nuqanchis iglesianchis o imarayku kashanku nispa y chayta nispa turaykuna niñaykuna mink'akuykuna mancha padre pasarizo ari mink'akuykuna kasyan ari curso de catequesis maymunayta riki aparikushan kay centro arquidiocesano formación en la fe Manuel Montero escuela catequesis rural
Sunqur romanta pachamaimunayta llaqtan nuqaykupas purirrimuyku parroquiakunaman chiyayamuyku wakin llaqtakunapi maymunayriki q'uñi llaqtakuna wakinpiqa chiri llaqtakuna kashanku ari kunanqa riki yaqasna haykurisinchiriki chikan q'uñichaman nisunmanpas hina mayta nisunmancha Lares llaqtaman riki Decanatura Quebrada Honda sumaq napaykuykachun riki decano riki kashan Padre Oscar Delgado paypaqpas napaykuykachun chay decanaturapaqmi kashan curso de catequesis llapallan catequistanchikkunapaq upikunachis maykunachis catequista kayta munankichis qankunaspaqmi mink'akuykasyan hayk'aqmi aparikusyanqa sábado 4 de julio hinalataq riki domingo 5 de julio nisqatawan riki aparikusyanqa chaypaqya turaykuna ñañaykuna wach'irimunayki purrimunaykichis haqay Lares Amparaes hinallataq yunka uju riki Quebrada Honda chaymanta hamunallaykista kanqa parroquia nallam Lareslla parroquia Lareslla riki puririmunaykis kanqa riki llapallan comunidadkuna anexokuna chaypichi kashankichis riki puririmunaykis yaqacha riki Padre Oscar Delgado pas ña mink'arikamusyaña kay programan kallantaqmi riki musuq willakuy sumaqta riki wach'irimusha chay puquntacha willarikamusha uyarishankichis chayqa turaykuna ñañaykuna puririmunaykis ya kanqa kay cursukunapas allimpuni riki chayqa chaypiña tupaymusunchis riki kay equipo de la escuela catequesis sumaqta riki puririamsiasaqku kay parroquia de Santos Cosme y Damián no chayqa chayman ya puririmshasaqku chaypiña tinkuramshasunchis turaykuna ñaykuna puririmunkichispuni aparikamunkichis Bibliata qillqanata hinallataq riki lapsortapas aparikamunkisya imana hinaqa imapitaq nuqanchis antaruksunmari aqnallachiripsunchis mana riki chayqa turaykuna ñañaykuna mink'asqa ñankankichis imatawanchik Padre Bernardino yapay suma yaqaña tukuyapishanchis kay programanchis catequistakunaq rimayni despediakapunanchis uramanchik yarapshanchis. Ya está una parte culminante de nuestro programa radial Catequistakunaq rimaynin chayka chaykuñan ripunay qasapatamañan chaykapiku arimin q'arisqapuni kenkichis por rimunakis chaymanta miércoles punchato pashallantaq Decanatura de Akumayo qibenanshu ña wakin catequistakunaq por rimunakis ñakanqa kay julio killapiqa en himasiykuna kay miércoles kunataqa rimarisunchik bautizo nisqamanta wakin wayqpananchikkunaq preparación bautismopaq imanaqtinmi Oye, panay, bautzakunay, guawaraj kashpa, manach kuraqchaña a los 30 años, nos caña panay, rosata bautzakuaj cara, o mana yeñin perach chukasha, man, ima roascanda piachanach, anchico na manta remare, no tiene pecados, nos caña panay, no hay, y manactim no canchi, wakunat bautzanch, chimanta remare, milason chista, imatong, ay con panay con maipin bautzakunanch, mayo picho, Juan Bautista bautzar, anch nada rio, watanay picho, bilcano tapicho, hecha, padre kay que unsulang hichawan tempo kay chicha kuna manda remaremos parlaremos que miércoles punjota julio kilante ay na panay ko na min kares kay ngich bautizo nos kamanta ush merchimos konanka ki julio kilape liping radio ko na chapen loximos day ko trigi inikmasi ko na hinakatan no kon ki kamali chapanay kusa hinakatan kanya Gladys despedida kapsunchis. Sí, estoy en el momento que se dice palabras de María Monchis. Me saqué de tomar pakistan, me saqué chistes, Nina San Pablo, Kainira, Juanito, Fola, con la H. Fradan, por el break con Vertica Puran, Sinchus Khan, por ahí, y esa serie que ha pasado capasta, perdón, Kayetu, mana lo capate, manage con Verticuita, de aperto su hasla, chistes, Fucha sa papila urban sa naman tamuran na tenira dapan na puna sa paruna kuna santi puna maltutuji atre puna ngejuna ya patentis wahas na desentis santidad apantis ne convertipita tis mania kusuntis Edusnintis manta Spirit Santo ta sabiduría ta mania kusuntis tidete no kawan testama fray kuna tito mania kumbanin botol Cosa ñaña Gladys Padre Bernardino ari pochuca y patamaña chie camonches y asinchis pasamin chay ni le ponía turaykuna ñañaykuna kuna domingo día del Señor tiempo chat churex paponen siempre por irisonchis y asinchis yupaychana was tapas
paqarin p'unchawpi pasapanqa llaqtanchikkunapi kay San Pedro San Pablo nisqata uyarinqaku qankunaspas turaykuna ñañaykuna reflexionaysunchis imaynan karan kay San Pedro imaynan karan kay San Pablo aqnataya nuqanchispis riki nisqanpis hina ñañansina convertikuspanchis nuqanchispis yapamanta puririsunchis amayaq hinallachu riki tiyasunpas aqnallachu nisqanpis hina kaqllapichu ay nuqa huchasapan kani manaña nuqaqa manaña atimañachu nisun sino Diosninchispaq munayninwanqa purillayta atillasunmi nuqapas chaywan despediyakapuyki ánimo hermanos catequistas saludos llapallaykichiswan siempre mañakuyninchikwan yanapanakusunchispuni chayta nispa nuqawanqa riki tupaykunchis pimaymi rimapaymi rasunkichis panaykichis ñañaykichis Rosemary Santa Cruz hananpa catequista de la decanatura de Anta nuqawanqa tupananchiskama tinkunanchiskama añay llapallaykichiswan allin p'unchay kachun Hailey. Alegremente estoy cantando, alegremente estoy danzando, porque Jesús ya me ha liberado, porque Jesús ya me ha perdonado, porque Jesús ya me ha liberado, porque Jesús ya me ha perdonado. Alegremente estoy cantando, alegremente estoy danzando, porque Jesús ya me ha liberado, porque Jesús ya me ha perdonado, porque Jesús ya me ha liberado, porque Jesús ya me ha perdonado. Así es, alegremente hay que alabar, hay que saltar para Cristo. Y con estas alabanzas saludamos a nuestras diosas de Abancay y a todos los grupos parroquiales. Parroquia Huancarama, San Jerónimo, Andahuaylas, Talavera, Chicmo, Ocobamba, Uripa, Chincheros, Guajana, al Padre Francisco Molina. Hermanas mías hay que alabar, hermanos míos hay que adorar, porque Jesús nos ha liberado, porque Jesús nos ha perdonado, porque Jesús nos ha liberado, porque Jesús nos ha perdonado. Vamos, hermanos Santos González. Dando alabanza, voy alabando, dando oraciones, me estoy perdonando. Por eso, hermanos, hay que alabarlo a nuestro Salvador, hay que alabarlo. Dando alabanza, voy alabando, dando oraciones, me estoy perdonando. Por eso, hermanos, hay que alabarlo a nuestro Salvador, hay que alabarlo. Vamos con ganas, hay que alabar a Cristo, saltando, danzando, arriba las manos, así se alaba a Dios. Una vueltita para Cristo.